شوان نجا ایرو لهرما کردستان دناوا سینور پارێزگەها سلێمانیەدا گروپێکە گەریلاین پەکێکێ وەکە نیشاندانا نێتا خۆیان پاقژ لە هەمبەری پێیڤاژۆیە ئاشتی و چارەسەریە چەکێ خۆدانین ئاگر بەردانێدا دناوا قازانەکە مەزنده هەژمارێکە کەسایەت پارلەمەنتەر و نونەرێن پارتیên سیاسی و yên civaka sivîl li wê derê amade bûn duê merasîmê de temaşe kirin pişra dîmen ji bo her kesî hatin belavkirin yek ji wan kesên kulwir amade bû Parlamenterê Dem Partî yê Rûhayê Birêz Mîthet Sancar bû ku bi xwe endamê şanda İmraliyê ye jî û berê di dema xwe de hevserokê HDP bû niha mêvanê me ye tu bi xêr hatî Birêz. Sağ gelek spas. Em ê bi Kurdî bikin. Em biceribînin. Em ê biceribînin erê destpêkê ez dixwazim bêjim hestên we çi bûn duyguyê we dema we dît ew gerîla hatin û çekê xwe kom kirin û agir berdanê û paşê vegeriyane cihê xwe we çi hest kir? Ev rojekî pir dîrokî bû pêşî ev his hebû li cem me ez wextê akademî bijî bûm ser vî mijara ez gelek xebitîm Kolombiya jî çûn Kolombiya jî li wir jî dîtim çawa çê dibe çi dikin aşitî çawa ava dibe İrlanda belê weke vê misalê yekî dî tune ye dünyayê jî tune ye Ferqa wê çi bû? Ferqa wî pêşî PKK örgütkî mezina, pir mezina û ne tenê welatekî ye. Li çar welata ev heye, hebûna wî heye berê û dixebite û ne tenê çeka dimeşê siyaset jî dikin, dîplomasî jî dikin û ev gerîla jî ne wilo hindikin pir li Kûdê çend hebin çawane ew jî ferkê mezin e niha li Kolombiya ya jî li İrlanda ne holqas mezin bûn temam ew jî xewatê xwe dikirin û têkoşîna xwe dimeşandin belê PKK wilo ferqê wî heye niha ev örgüt ev çi dibêjim kurmancı örgüt rêxistin partî ev rêxistin belê ev rêxistin niha dibêje ez çekê xwe berdidim belê gav bi gav em hatin heya vir îro pir dîrokî bû ne tenê seremonî bû ev şanîkirin irade bû û ew niha Birêz Öcalan bank kir du carkî Şibatê û niha berê du roj jî car dî bank kir ji bo çekê berdin ji bo wilo û niha sîh endamê PKK hatin çekê xwan serî pêşî besî xwezat hebû ew jî hevserokê PKK bû niha wilo ev meselekî ev sehne pir girîng e pir dîrokî ye çima ev sürecê niha ev şeş heft meh devam dike niha ama gavkî mezin hat niha vî bu qonağekedin kete qonağekedin kete qonağa pir girîng Birêz Sancar mesela şewitandina çekan we got we numuneya Kolombiya dîtiye İrlanda dîtiye li wan dera jî cek hatin şewitandin ya ev cara yekê ye İrlanda hatin çeka wilo bin erdê xistin û ser vî çimento kirin. Kolombiya piştî ferqî bû belê
افريقيا دو سي ولاتي ولو تشتهبوا نا يكامينا ولو تشكي بشوتين بله که بریاردا مثلا چک بین شوتاندن پکیکل جم خواه بریاردا یان عبدالله اوجالان مثلا ریبری پکیکل شوارا گو ولو tam نزانم تاوا كي اف بلياردا بل اف جي معناه ويجي هيا تشك تسليم ناكن çünkü اف شر نب قال شد بيجن يكي نا يك بسركت ويك بنكت نينا بل الفر اف دبيجن ام بإرادة خوا ام تشكي خوا برددن نهايم حادكن ام آشتی دخوازن ام چاره سرکی دموکراتیک دخوازن برز öcalanjı ولود بیجی zaten او çeki خوا imha dikin او çek berdidin jbo çi jbo aşiti u jbo çare seri demokratik Türkiye hinek ali dibêjin ev kesê kunha îro çekê xwedanîn êdî naçin tevlî gerîlayên din nabin wê li devereke cuda bimînin û wê êdî sivîl bin û êdî wê nikaribin li ser navê PKK baxfin jî tiştekî wisa heye yanî kî were çeka deyne wê cuda bibe ev detay wala ez nizanim cemmenîne çawa wê bimeşê ev süreç wê çi bikin ê çek berdan ê îro vegeriyan cihê xwe ê heya kengî wê bilo bimeşê dûvra wê çi bibe ê ji bo wî gerek hukuk jî derkeve yani gerek kanuna derkevin kanun lazıma ew dixwazin siyaset bikin bê çek bi siyaset ew dixwazin armancê xwe bikînin raya giştî erê ji bo bilo niha gerek devlet jî tiştik bike gava bavêjî niha komisyon wê bê ava kirin li heftekî wilo dibêjin heya heftekî wê komisyon bê ava kirin ev komisyon wê kanûna pêşniyar bike hazir bike amade bike pêşniyar bike wextê kanûna derkevin ev wê bibe hukûkê aşitî پێشی حقوقی عاشتی گەرەک بێ ئاواکردن حقوقی ئینتەگراسیۆن چاوە ئینتەگراسیۆنە دەموکراتیک بێچێک جیواکە دەموکراتیک وێ بێن ئەو ژی ژیانە خۆ بمەشینن سیاست بکن ولوينها افدم البرميه كنجي داويل مثلا دانينا جاكانتي مثلا جروب كانها لاويدن حتى تمامي جاكادين انفورماسيون جيل جمنين كان ما هذا ويدريج بكي اف انفورماسيون جمنين از ام نزانن بلان چاوايا وي چاوا بمشي بري gerek ev ولو دريج نبي جبولو gerek plan jî bibe û mekanîzman jî bên ava kirin û kanûn jî gerek derkevin eğer gav bi gav devlet jî û partî jî wilo gav bi gav bimeşin belkî sê çar meh piştî sê çar meh belkî ev mesele wê biqedê بله نها هون دنوا شاندا ایمرالیه دنه هون جاره که چونه ایمرالیه جی و ریبری پکه که عبدالله اوجالان دید چاوا بو روشاویش بر گلک آخافتن لسر دیمنه ویجی هاتن کرن هنکا گوت کیلوستان دیه قلو بویه هنک دبیجن نخوشه جبر ویه که وصابویه نخوشیه وی کمه نه صحتا وی باشه موراله ویجی باش بو و پرد فکری و پرد خبتی plana dike ji bo siyaset, ji bo civak, ji bo gel, ji bo mirovatî pir fikrê wî hene û hazirliğê wî jî ji vî sürecî jî pir kûrin ez wilo bêjim û pir xweş jî wilo diaxifê û dibêje
وساعتها ويجي باش بو ومناقشة كرون بلين بعد ساعات ونيف بهفرة اشتغلي سر حل مجارة قالك مجارة بهفرة اشتغلي كي لجا من چند كس لجا منها وكسكرتاريا؟ تشتي أزانم شش كسن شش منولورن بله أوجي نهال ورا سي حب الجمي بون وقت أم زيارة كرن حمو شش حبن تشتي أزانم شرط ومرجين وان جي كليد مينن بچك هاتا جوهرتن؟ نها بچكي دي چيترا مثلا چاوا چيترا خاني مزنتر كرنه يان سربسترن هين نهاتي آوا كرن بلي شرطيش بو خبات باشتر بونا بچكي دي باشتر بونا بلي اوجي نبسا اوجي دبيجي zaten او دخوازي راحت بشغلي راحت بخبتي و او دخوازي هيئتا دينجي روجنامه‌وان اکادمیسین برابین هر سیاست مدار زیارت بکن امجی ولود بیشن و چه ببیف ددمک کرده gerek çebe eğer em dixwazin ki ev süreç bimeşe ev gavan gerek ben avetin حفتياتي وكوميسيونا بارلمنتوي بجوي صديسات ولو قوتن جمرة يعني الحفتة كي وبي آفاكرن ودورة ودست بيكي بشغلي سبا سرو كوماري تركيا وداخويانية كي بدي دبيجن داخويانية كي ديروكية بردفكي آك بارتي دبيجي چي بديتنا او داخوياني؟ والله امجي نزانن بلي همو پارتی وان AKP دبیجم و اخافتنه کی دیروکی ببی. امجی البندات اخافتنه انشالله تشتکی ولو خوش و خورد جبو وی سورجی جبو آشتی جبو دموکراسی بیجه امجی ولو هیویدکن. قالك سباس برز مدحت سانجار اندام شاندا İnşallah Kurdiye mi baş bu? نا باش بو زمان دایی که من عربیه بله امزانن بله بله نا قالك باش بو ما جي فهم كرز باورم تماشوان جي وجي فهم خطا برا بو بورینن صاحبي قالك سباس تماشوان نجا اندام شاندا امرالی و پارلمانتری دم پارتی روحای برز مدحت سانجار میوانی مبو هر شاد